Shalom mahu bata haganupan Bapa Inang, terpuji ma Tuhan. Halani layak kondo peu bata arina bayu, jana pai mai buka kita lawan tabani sadarion. Diar pasir sirita hadirion talau manjalo hatani Tuhan martunggu mahita. Terima kasih hubamu Tuhan, bani sogut nyarion. Iberi hamdu pe panorang nadiar ben nami mandehun pasu-pasu na humbamu. Halaniai holong hatimu Tuhan. Ibutuhkan nami hamdu musimada kuasa. Halaniai bargugui hamahan nami. Lau menangi hon hatamu. Asibui ia rusi hanami hatamuin. Nagabe bohal ni pertunduyun nami. Ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo hubamu. Amin. Hatani nai bata nagabe renungan bata bani sogot nyarion. Aima humbani Efesus bindu onom ayat 10 nini isobut ijai. Ambanyai lambin marguguh manasiami bagas Tuhan in apa ibagas gogoh ni kuasani in. Bani bahasa Indonesia ni isobut. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Kita haganupan nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo isobut ma tentang kuasa pakoni kekuasaan. Mungkin terlintas do ibagas pikiran ta, orang yang memiliki jabatan itu pasti secara otomatis memiliki kuasa. Halak na adong haguguhoni pasti dia memiliki kesempatan untuk berkuasa. Nah hape nini bani ambilan ta atap renungan ta panorang on pai madasku bani ayat renungan ta on bani bindu onom ayat sada dasku bani ayat sia isobut do ijai sonaha do parlahu nataluk bani anak bapa jabolon apa kopala. Tapi na menarik menurut hanami umbani haganupan ayat ai nini sahun bani bujur ni uhur manasya membalosi songon bani Tuhan in sedo bani jolma. Nah kami mau memahami ini secara ringkas nih songonon. Anggoma haganupan na ihur jahun hita haruhan ni hambani Tuhan. Maka talup doha tahun nini lambin margogoh manini hita. Ibagas Tuhan in apa ibagas gogoh ni kuasa ni in. Karena apa? Kuasa ni nai batado naman rajai hita. Na memberi kesempatan bata supaya kita semakin dikuatkan menjalani hari-hari ni, mendalani hari-hari ni guluna. Guluta halani ai Bapa Inang gogoh sasitong ni. Rosi kuasa nat manongtong ai. Haro rohani pita kumbani Tuhan nai bata. Halaniai gogoh nabui pahot kon hapur sayonta. Gogoh nabui membobai hita ibagas pangarapan. Gogoh nabui membobai hita tetap ibagas namar hapur sayaun. Ai ma ibagas Tuhan. Jana ibagas kuasani do imampuhon hita. Laho mandupakon haganup bagi ragam ni perdalanan ni goluta. Bapa Inang kita haganupan nani harga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Halaniai nini tene kuasa na iberehon ai. Kuasa na adong bani Tuhan ai nagabe hagugohan bata ai. Maningun do pakion ta ai. Nagabe sinjata bata. Sinjata na humbani na bata ai. Ipake hita ma ai asyah. Asibui hita tahan dopak akal-akal ni sibolis in. Halani ibotoh kita perkembangan ni zaman on. Hanami langlah manobut bahasa zaman sonarion tidak baik. Langai subutan nami. Langko mani tarolati hita perkembangan ni zaman. Maningun seiring berjalan do hita ijai. Tapi kita dipersiapkan. Bahkan ipasingat hataon. Ase idingat hita. Kita itu siapa? Jana marsigatum hubani ise. Supaya kita dikuatkan. Ase margogoh kita ibagas Tuhan. Jana ijalo hita kuasa na humbani. Halaniai pake hita ma sinjata na ibere. Na ibatahu bata sehingga dauh ma
hadirion taon ibagas hadirion narahol sohan ramada buhu bagas pandulian pakon nalegan halaniai bapai nang bani sogot on pai ma atap nalau itu ruskon hita kegiatan ta nini hurnami diarma jalu hita hagu guhun nahumbani nebata marite kuasani jana pakeon hita maai lau pasangap kun gurani. Amin martonggo mahita. Terima kasih hubamu Tuhan na pasingat kun hanami tongon langadong gogo nami langadong kuasa nami anggolang halaniham haganupan do tarbahin ham rosi tarberi ham hubanian nami halani anak pakon burumu do hanami tengeruhur nami Tuhan iberi ham do haguguhun ben nami lau mandalani hari-hari ni guluhon asitongon jongjong mahanami songon na hinarusuhkon ni hurmu jana manggolu mahanami pita nalau pasangap kun goranmu sadariona hape nagabi hurjani tangan nami Tuhan hasumani hama nami haganupan asitongon bani haganupan lahuan nami totapa nami marhatingeran ni hurubamu marguguh ka nami marhitehun ni ham tengeruhur nami hasumani ham dua nami ibagas sadarion on matunggu nami hubamu ibagas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Horas ma hubata haganupan.